algomna war ginefara baybe fono gabul kore fonani dini ta'lim deen ma boda bayka kiwa den farafiyam dini kankama iskan den farafiyam kiit qur'ana ke tafsira hadisa figuha men gos deenu ge ilmu ma boda kiwa den farafiyam me kudin haddu fana ala fana dini got ema dini gotun haddu fana ala fana de ekam ge biruga dini kankam ma boda kiwa nudinum ge siyasate algomna terek bay me gengole ege natija ka woni kongodet ege natija ka woni dini gotun haddufa kamuge birattaka deen nukewa dinima dini gotun haddufa alani anekkolu la dini gotun saddufa alani ei ekame gonnanje hagigen onnanje minwar rangala anga nudejje kamuge wanama komme seddimalu miya magufurade eggotegi deena durwegen magufuradu aneggotegi deenuga nekkankan deenuge tere waddage miha magufuradigen dium hema deen ege hagigi mafhumuga rangalo tarbiyatuga kit qur'ana sunnatuga aliga ashabekalunga manhaja usuluga macca kiwa devijje kamuga wanama e darinnaki taqwa veri salih deen veri e mujtamaega ekudinge zimma ekudinge fardam ekudinge amri nafsa meduga adi mujtamaoga ekudinge wajib hegotu ada kuraba ekkamuga wana hembe dini wahagata dini ta'lim dini fettaka dini sehetaka dini irshadaka deen kiwa de mihunna mimis mihunna mikankama warak ginafara mihun durukure tawle awgonu gaata idduga mamme ko dariyekan nasihat demwek awgon tere ha bayme kante koraman daawge hema awgon men ewa dakkalun se go hennun kannenge as nasihat deni awgon kare befulog idalwani meena mehar namaden nukure namadaka nude beera gossiyamo mi ena ratte hen kudinna ko tantana daniye den awgon tere ga amko mel kiya shakwa warabbarachi kiya kiyam veshima e kujja awgon karega bunani timannami barabar fassogud miskita namaz diyemiyek fatihu helage miskit ko jamaata namaz diyemiyege mi ekam timanna fassogud miskita gos dini ilmorin devwa nasihataka irshad awda miskit ko aishine feriye mamme ka kamakunu diye got mamma birugem fiye timanna haddu fana ala panet ehme mamme mana kuri timanna miskita diu mamme mana kuri jamaata timanna diu meedu timanna mihiri ekan do kollaf ena me Europe ga me ole budrogo bo mi hege photo ejja hawur t-shirt ellage ena asine ena ge medumin astu medumin ene nege va mi harmin olenje got miskita fasso tuna madadiyam kamakunudi dini ilmorinde darustan aduhan eshine me gote kamakunudi den ene ge nege olemvi got me ena me harolani ene fenne marangol gotaka ei mamma puna gotaka ulune ma kamakunudiyam bay mihum birugane mi enage dariyako fassogud miskitangara namadako henduna hawiru zukurtaka duatakiya ehena tumbuli diyo kofiya enage faakuri borkolla fiya subhanallah puran tihar tangol bodore tiwa tiwgoto nuwa nolek hukura goslava bay fara he miskita ara lava hussogutum hurjam ritko femwara hurjam munasabate gota miskitan ara lava egota medumina he dinan ulenje ne medumin fasna madun denamadu kogge ahara kutingadar far hukura gosge bay befulunna midenne yugata darin tarbiyat kurima hukur duhwes eneka nege kom miskitege imamakan kamen ena tabawanik ei maleg huriya magutake furigendar ete miskitakun takbir adu yeruga beren nikme tanegga kunalen alage namaz kolla ganneruga eneka ne kon imamakat tabawen kam namaz ko gennanik ei medumi ei algon menge bappamen algon menna dekki irshadoi komme hukur duhe geriche femwaralage musallaki vedrelage olalage gos kommesta gahik daruge namaz kollage ama yoti arab bodan ena dimberi fedu ehaftaen enage diin ekkonim mi algon mege dimberi kahonnak den konta ko to ummid korni darin namedu ehm algon men mam bafange vishnu dini kankama meduga warab bodan ebeje heko bat oba izzati rakhunna waqtunde dimberi wegen ekujja ka nuwana gellume rangol diinuga nekkankama gena amele ufadda fe mulin hem wa kenna mes dinge ge hagige mafhumuga dasko gennek awu nodannawana emi eka gellume waanake faragga se waanake menoy ei ekamattaka algomne duniye phone ifawani allah subhanahu wa taala hagguta rakkatiri kodde rakkatiri kok ekalaange ada korun hagguta da me kurame goto duniye gol matta